Ai tata ninkusima mugenzi wangu one kiro cyati nimleta mu mikono yawe kandi nisaba umuhomulimo mwibali ya Yesu. Umuhomulimo ugoramho mugisa, umuhomulimo ugoramho businge, umuhomulimo nambara aratungo kuganja, umuhomulimo mukama ugutamwihe obusinge bwe kandi umulimo ugoramho mugisa no kurakurana. Bible negamba babiri omulinywe ikibara kiranganizaho kyone kikwata hansi obara ikiranganiza kiraba kolero hate kiro cyati ninsaba mukama ntu ikiranganiza no muntu ono mukama ngo noja kumuhomulimo gwe omulimo gukeraho ibitekereze byaratekerizeho omulimo mukama nambera aratungo kuganja nabantu abakora nabo omulimo nambera aratungo kuganja nabantu abakumuku abakurube moya arkwere kiro cyati rubata ndusaba amani gawo garubate omunsi yona mukama okirankiye tagisa abandi baruge mu ntebege huwagi karem ai mukama kiro cyati kikirizo mwibali ya Yesu. Mukama okirankiye tagisa abandi baterebuke nambere bali barugeyo huwe ntebege agi karem mukama kiro cyati kikirize o mwibali ya Yesu Kristo mwana arhango momezi ninyikiriza mukama wabakama no muhomugisa. Bible negamba ni ohanura yabamo batera hansi kandi abandi obayimucha kiro cyati ninsabiro mugenzi wangu no mwimucho mwibali ya Yesu omuhomugisa. Mukama leka bamalika bawo nibamwebembere leka bamalika bawo nibamuserura omulimo ngo kirabaho mukama tajja nakitekereza ngo nuko kiyakubayire beitu yo mukama no mukore cyamahane kiro cyati no mukore byamani kandi no bera byaho bwango omwibali ya Yesu. Mukama wangu momezi kingura henyigize zemirimo kingura henyigize mirimo kingura henyigize mirimo atali omulimo gwona mukama beitu omulimo gwa amani omulimo goramho mugisa omulimo goramho sente ezataka kwata ugo mwibali ya Yesu. Omulimo nambera harakora korana atunge kuyimukibwa buli mwaka webala Yesu abokwa ninyigeze sale no ogihulire kandi mutayi wangu no mahiro mugisa mukama ni musabera obara tamulimo akutemwe kitinisa anyumiza ibara lyawo kandi ataswara kunyumiza ibara lya Yesu. Mukama ninsaba mwibali ya Yesu atakwatirwa nsoni ibara lyawe ninsaba mwibali ya Yesu atakwatirwa nsoni enjiri yawe a Yesu. Ninsaba mukama wangu momezi abe wakaiso hali okujuna kwawe hali embabazi zawe na hali amani gawe mukama muhobugumu muhobumanzi asobole kwatura ibara lya Yesu nambere arakora. Mukama ninkusima bukwa kino kikozere omuheiro bumanzi omuheire embabazi zawe mukama kwemera mu buhikiriro mwibali ya Yesu. Ninyikiriza mukama wabakama naja kora obuhikiriro mwibali ya Yesu. Mukama ninyikiriza abandi obarabambe bahotajja kuiba mwibali ya Yesu. Mukama ninyikiriza abandi obarabamba bihebsuba hotajja kubihebsuba mwibali ya Yesu. Mukama ninyikiriza abandi obarabane bosa hotajja kwosa kanaja kuba mwesigwa mu mulimo gwo muhaire. Kino ninkisaba ninyikiriza nti ohulire sara zaitu habokuwa tusabere okuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amina.